Kublaya pi warok ki perlok ki wasnyaw suk wow up yi ki kubor how new channel ki kubor ki wakwa open snyaw chapi wangai scam u coach ka Morocco wadaw job biang ki wedaw pensnyaw si ki le ya ka friends haka World Cup semi final ka wadaw yakun ki chibet hey por khat architeng Hawakam te kamon pertuj utiu coach ka Morocco te ton abi yagani ka kubor hadu wakut khanang wayo tip iye wasakhyat te chwa wos dang i chiki kubor ladam pwe mude phu subscribe your new channels nya bhai subscribe we ngat how to bell wa em hai tu khanang wayo pten cho cho phu yo yigi kubor wathame te ton dang i chiki kubor Walid regragu uwaman kam u coach ka Morocco da ong unin kasngi wakim puem uhun ki duwo poi haka semi final don hi we da ong ule kam ni wa hakani ka semi final ka wadaw yakun ichibet ime dauman ko ko wayu subha we ngai scam ole wa I hi ujab we daw pensnyaw si ile ya ka friends ka waman ka champion warim yong ka FIFA World Cup 2000 katpra Da ong ule wakani daman ko kasin wanangkong ya ka Arab wa African nation wopsi semifinal haka football game wa he tam hapo perthai haki khande phau artali kisnem yong ka tournament da ong ule kamni wadaw yakun I waka world champion delang waki wa bonut ki world class player wakan thup ya u coach was tat bha we da ong ule wakwa u yai ne kier nei bor perkhat wo hun ne kmendu kat wa poi ne yo wo yakun haka semifinal yong kani ka tournament Da ong cho cho ukam ni wa uya khun ikat wa ye wala we uya le hi I wanra ye jingjob hakatim we upan snyaw si hile ya ka friends da ong ule kam ni wa ile mhoy mo upoi isa ka final yong kani ko World Cup I ubo ya ka thong we mduk I usu dai wa bo ya ka thong Uni u coach uwajo man kam u player hakawi ka French team wa tip kam ka tolaus da ong uwa ka Morocco dang thangan bha ko hei wo poi cha ka thong Uni u coach da penkut udai wa ongkam ni myi o upentikna ye job nei bha tip hi o wa im to ki wa khlando lani ki wastat do tang wa em I ka confident wa em utin I ka friends da ong ule wa uyakhun ichibet kat wa ye wala khnang wa yo yi I ulai chakhamat namo yo yo I upo chaka final kam wo pen kan mo wa ka Morocco da penrem ko ye ki top European team we ki te to ka Belgium Spain wa ka Portugal yo poi chaka semi final we da ong ule wa em yakinong karchan namo ki fan wa best tam haparthai ukande ikam ha home ground we ini to iwa em kam ha ule ichibet khanang wa yo job iya ka friends te du kini don hi khuble chibon